Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ke Jingker Sainar Shiah ke penyekhala di UPHOLD usam jong ke jela Meghalaya bat keri Bangladesh. Hagi binta jong ke senong Ichamati bat ke senong Majai East Khasi Hills District. Kalau Julor klaim dadan menu-menuru ban Shiah ya gani. Kat kum ke jinglap jong idukhat ke Khasi Students Union South Khasi Hills District Unit. Laong ba ke jing Julor kabala khain antat kum ba arphau mitar jong gani ke Jingker khaput kadai kabala penjulor da ke na ke daw ke jingjur shabapalat jong uslap house nam araja khapra araja khakhandai. U General Secretary jong ke seng uba Edmond Khongsa ha ke jingakran ba ke Batisi TV ulai thu ba ke jingjulor jong gani ke Jingker Sainar Shiah kala penslori ki Mynder negeri Bangladesh ban wan kio sherilum khasi bat ulai thuru ba nakapor ki khot jong ke seng kiji obat iki Mynder ki baju Prong tu shapo UPHOLD usam jong kari India lingba gani ke khaput. Hakabayday bat kani uba Edmond ulai thu ba ke seng kan selai ujor shaki bor sarkar gen shimkhya man pinbha man shna pinbha ya gani ke Jingker Sainar balap penjulor leki bor jong ke Mariang. Hadin bangila hiar nak liang jongka isu South Khasi District Unit yang ni habodar kani ke jaka ke yang ni iba ini ki Jingker fencing bala ia daka ministry jongka defend ni iba kerja ratai tinang le jongi ngi kerpat jur nak liang jok sarkar ba kan simkia lo kani kanang ba kalong galat ni ada nak benta kiti ki beriu kan kina Bangladesh kibala lesi kilak bonrong tu nak koi kapor ko makara lebja ko mahakini ki manai ki bladem bon ki ni ki beri nong sini Bangladesh ki kiu sekani jaka khasi jongi ti kom tangi akan tujur kerpat jur nak liang jong kasorkar bahkan simkia ka biadai bakani kam bahkan le mandor ban kier no ini fencing gonan hangani ki hakani ka jaka bakani ka bodar hangni. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.